Poštovani gledaoci, ideja za izgradnju lečilišta na planini Zlatibor javila se još krajem 19. veka, da bi tek 1. juna 1964. godine uredbom tadašnje vlade Jugoslavije počela sa radom specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Čigota. Danas je to savremena zdravstvena ustanova, jedinstven centar za lečenje oboljenja štitaste žlezde na Balkanu, gde dijagnostika bude gotova, za verovali ili ne, jedan dan. Specijalna bolnica Čigota bavi se prvenstveno bolestima štitaste žlezde i bolestima metabolizma. Referentni centar za lečenje štitaste žlezde gde se dijagnoza bolesti štitaste žlezde uz dužno poštovanje drugim ustanovama višeg ranga postavlja na najbrži mogući način. Pacijenti kod nas gravitiraju sa prvenstveno Zlatiborskog okruga, ali iz delova bivših jugoslavijskih republika, dela Evrope i da ne kažem i celog sveta, koji su čuli za našu ustanovu i boravak na Zlatiboru koji ima povoljan efekat na terapiju bolesti štitaste žlezde. Znači, dijagnozu postavljamo svakodnevno, od utorka do subote, do 9 sati se može izvaditi krv za hormonski status štitaste žlezde, potom pacijenti odlaze na ultrazvučni pregled i pregled lekara, znači da se vidi kakav je pacijent klinički i ultrazvučno, onda se dodaju izvesne analize ukoliko je to potrebno, ukoliko lekar smatra da treba još dodati nekih analiza u smislu antitela, tumor markera, uraditi scintigrafiju ili biopsiju štitaste žlezde i onda završavamo kompletnu dijagnostiku u podne, budu gotovi rezultate hormonskog statusa i svega ostalog što je pacijent radio, vraća se kod lekara kod koga je bio na prvom pregledu, dobija dijagnozu, terapiju ako je to potrebno i zakazuje se kontrola ako je to potrebno. Svakako do 14 sati znaće da li je pacijent za nas ili nije, da li je za dalje, da li je za operaciju ili nije, da li je za terapiju, koliko dugo treba da traje terapija, da li je za terapijsku dozu radioaktivnog joda koje se primenjuju u našoj ustanovi i u cilju lečenja hipertireoze, povećane funkcije štitaste žlezde ili posle operacije karcinoma štitaste žlezde. Znači, to će sve biti jasno određeno i pacijent će sa jasnim stavom o svom stanju bolesti štitaste žlezde otići kući. Na stacionarnom delu mogu da kod nas leže u trajanju od 14 dana, odnosno 2 nedelje o trošku fonda zdravstva, pacijenti koji imaju novo otkrivenu ili recidivantnu hipertireozu. To je povećana funkcija štitaste žlezde. Posebno je dobro da borave oni koji imaju Graves bazodovljevu bolest, to je sa izbučenjem očnih jabučica ili mi kažemo sa egzoftalmusom, zbog ovog vazduha gde se sustiču kontinentalna i tropska klima, prave ružu vetrova i povoljno utiču na očne promene. Zbog toga je jako važno da svi oni koji imaju povećanu funkciju štitaste žlezde borave bar 14 dana na ovom vazduhu i zaista je to i naučno dokazano da ima pozitivan terapijski efekt. Štitasta ili tiroidna žlezda je najveća endokrina žlezda u našem organizmu. Nalazi se na prednjoj strani vrata i izgledom podsjeća na leptira, jer je čine levi i desni režanj koji su spojeni suženjem. U posljednje vreme, poštovani gledaoci, sve je veći broj mlađih žena koje se javljaju kod endokrinologa jer prepoznaju neke od simptoma poremećene funkcije rada štitne žlezde. Bolesti štitaste žlezde, one su u ekspanziji malo manje možda nego gojaznost, ali posebno se često javlja kod ženske populacije i to kod mlađe ženske populacije. Generalno, zbog najverovatnije bolje dijagnostike, sada se vrlo rano detektuju antitela protiv štitaste žlezde u krvi mladih žena i onda se čeka da se otkrije ta bolest ili već pacijentkinje dolaze sa jasnim simptomima smanjene funkcije štitaste žlezde koja sada daleko prednjači u odnosu na povećanu funkciju. Smanjena funkcija štitaste žlezde je generalno posledica hronične upale štitaste žlezde koje smo najčešće nasledili od nekih dalekih predaka koji možda i nisu znali da imaju i manifestuje se usporenim metabolizmom, zatvorom, suvoćom kože, onda umorom. Umornije pacijentkinje ustaju nego što su legle, pospanosti, tokom dana mogu da zaspe kad god
god hoćete, dobijanjem u telesnoj težini, a jedu isto ili čak manje nego što su jele i onda one same dolaze u naše ordinacije. Generalno i veliki broj pacijentkinja ima izostanak menstrualnog ciklusa ili imamo i otkrivanje bolesti štitaste žlezde u smislu hipotiroidizma kad pacijentkinje žele trudnoću, a to ne mogu da ostvare i onda otkrijemo bolest štitaste žlezde, čak i lako povišene vrednosti hormona štitaste žlezde ne mogu da dovedu do trudnoće i onda tu pomažemo sa uvođenjem terapije i ostvarivanjem mladih žena kao majki. Poremećaj funkcije štitne žlezde kada ona radi pojačano nazivamo hipertireoza. Ona daje karakteristike, rekli bismo, lako prepoznatljive simptome. Što se tiče povećane funkcije štitaste žlezde, znači ona se vrlo brzo otkriva zato što to pacijenti teško nose, to je gubitak, rapidan gubitak u telesnoj težini po čak i kilogram dnevno. Pored toga imaju lupanje srca, znojenje dlanova, tremor celog tela ili tremor samo ruku ili tremor samo nogu i dolaze i kažu ne mogu da pijem kafu ili ne mogu da ručam koliko mi se tresu ruke. Imaju lupanje srca posebno izraženo u noćnim satima i kod nekih postoji ta posebna forma Graves-Bazedovljeva bolest sa izbučenjem očnih jabučica, gde pacijentkinje ili pacijenti sami primećuju uvećanje očnih jabučica praćeno, mi kažemo, supraorbitalnim edemom ili otokom očnih kapaka, poremećajem u vidu u smislu duplih slika, da ne mogu da silaze ni za stepenice jer ih to opterećuje i onda se sami javljaju u naše ordinacije i tada vađenjem hormonskog statusa, kliničkim pregledom i ultrazvučnim pregledom postavljamo dijagnozu, uvodimo terapiju i zaista toplo preporučujemo boravak na našoj planini. Stručnjaci iz specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru pojasnili su nam načine lečenja bolesti kod poremećaja rada štitne žlezde. Nekoliko je opcija koje mogu da se primene u zavisnosti od stanja koje je nastalo. Što se tiče lečenja hipertireoze, ona može da se leči na 3 načina, a to je spram godina života, spram toga da li pacijentkinje, ako su ženskog pola, žele da rađaju decu ili ne, spram veličine štitaste žlezde. Prvo lečimo lekovima, pokušavamo da smanjimo lučenje preteranu funkciju štitaste žlezde, znači lečenje lekovima, odnosno ugrade se lekovi u štitastu žlezdu i smanje njenu povećanu aktivnost i na taj način dolazi do usporenijeg rada štitaste žlezde, odnosno normalizacije rada štitaste žlezde. To lečenje lekovima traje između 18 i 24 meseca, generalno je individualno i onda ukoliko to ne pomogne i pacijent ne bude bolje i klinički simptomi budu i dalje jasno izraženi, hormonski status nije u zadovoljavajućim granicama, mi onda primenjujemo drugu vrstu lečenja, to je terapija radioaktivnim jodom koja se takođe primenjuje u našoj ustanovi, a to je da se popije jedna kapsula radioaktivnog joda, ugradi se u štitnu žlezdu i smanji rad štitaste žlezde. Međutim, i to ukoliko ne može da pomogne ili štitasta žlezda je velika ili ima veliki broj čvorova u štitastoj žlezdi, onda mi primenjujemo operativno lečenje. Operacija, znači otklanja se cela štitasta žlezda i pacijentkinja ili pacijent je potpuno zdrav, do kraja života pije jedan lek koji je levotiroksin, to je hormon štitaste žlezde jer nema štitastu žlezdu i nema lučenje hormona štitaste žlezde. Što se tiče lečenja smanjene funkcije štitaste žlezde, to se leči doživotno u najvećem broju slučajeva, jer je to hronična bolest, genetska, i onda se dobije jedan lek i time se imitira fiziološko lučenje hormona štitaste žlezde. Lek se pije u jutarnjim satima, levotiroksin, u različitim dozama koje se doziraju prema kilogramima telesne težine i prema nivou hormona štitaste žlezde. Svako jutro, ne mora baš tačno u određeno vrijeme, se popije lek na prazan stomak sa malo vode. Nakon toga pola sata savjetujemo da ne uzimaju ništa od jela ili pića i posle toga se ponašaju potpuno normalno.
Poštovani gledaoci, za sam kraj ove priče podsjećamo vas da kao jedina ustanova u zemlji koja se bavi patologijom štitaste žlezde kao osnovnom delatnošću, u specijalnoj bolnici Čigota za samo nekoliko sati uradit će vam se sve dijagnostičke procedure vezane za poremećaj ovog organa. Pre svega ultrazvučni pregledi, potom laboratorijske analize, kao i punkcionu biopsiju ili scintigrafiju.